Maya payabak po kekayungan. Miti puntam po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ng malugod at mapamakalulong Diyos. At syuta na po king kalabing metong a Domingo ning karaniwan na panahon, ing manimuna king kapagmasusyan ng Banal Eucharistia, yapi ni Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ning igpam, poning anak, ang poning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kekayungan. At keka antimurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po ing Dios, inaus na katamo, para makirandam karingkayang banal amano, at tanggapan tayo ing kayang kakamal-kamalan akatawan at daya. Antimurin po ngayon aldoyti, pagmasusyan tamo in Father's Day. Happy Father's Day po, karingagan-ganang tatang, ama, daddy, palakpakan tala po rin kaya katamong tatang. Pangaditala po ringegan-ganang talasawang lalaki, ding meging tapat karing-karelang asawa. Ding aliwang mekadat chulaking abroad magobra para karing-karelang pamilya. May babata, magkakasakit, makasadyang tanggapan ng kasakitan para king karelang pamilya. Dengaliwa naman alanalo, dengaliwa mikawa nila. Pangaditala pamurin po ready, tatangla pamurin, at dengalwa memuna lakete king yatu, adwan tamay karelang sao. So pandalasana king pamamilatan ng San Jose, ing peka patrunda, ding eganaganang tatang ketiking yatu. At bang kanitang lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyantamo pa ing kakatamong agawang kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, mapibabata ka karing kalulu kanita, at ang nanangyeni,
at ipagkalubing hanggang oras kailangan dang dagul, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, silbag mo kay kami ring bini ning kasalpantayanan at lugod, at mapibabata mong panayan dagul. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, silbag mi ingke kang amano at mamungayang labis-labis king mabilog ayato. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos amayupaing totoo pakaluluan na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kasalanan niyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami, itang ilalako, kin kasalanan niyato, tanggapan mo yung dalangin ni, tanggapan mo yung dalangin ni, malukluk, kingwanan, ningit pa, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Muling ikang bubuting ka, panas-panas, ikang bukod, ginoo, ikang bukod, kapatas-katasan. Yesus Kristo, karuning banal na Espiritu, inigaya ng Diyos Ipa. Amen. 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 Manalangin tamo. Bawasan mo ing kailan ming kapibabatan o Ginoo, potang pipilit ming ipairal ing kekang katutuan, katuliran at kapayapan king metong nga iglesia at metong nga yatong epam makasadyang tanggap kareti. King kailan ming kagiwan at kainanlo, abalo misanang tanggapan king ing anggang tune panyulong, manibatan keka. Ing malyari mong atanam ing bini at pasibutan mo patubuan maging maragul at tanaman. Banarinan milang kanlungan ding sabla. Itiyadwan mi keka king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemong at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang ibot, king libro ning propeta Ezekiel. Ingin ng Diyos nga nang sasabi, manibat kin taluktok ning dutong asedro, ibat kin pekamatas na sanga, kumakong metong awusbong. At ako mismo itanam ke king metong amatas a bundok. Itanam ke king matas ng bundok ning Israel. Manyangayan dakal at pasipamungo at maging metong niyang binang mayap asedro. Ning sablang uring ayop, manukunangan la lalam na. Ning sablang lelangan ang makipakpak, pasipagpainawala, king lilong dingkeyang sanga. At imbalan dutong king gutad, akilala na, king ako ing Ginoo, ako kabud, ing mangutod karindutong ang mangatas, at atas karindutong apandak. Ako ing palangi karindutong asagiwa, at pasagiwa karing may ngalanat. Ako ing Ginoo, ing minapse amano, at ing sinabi ko, pihong daptan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Mayak ipasalamat kita. Mayak ipasalamat kita. Mayap ing pasalamat king Ginoo at ing daralit kapurian king lagyo ning kakatas-katasan a Dios. Mayap ing ihayag ing lugod nang ekukupas balangabak at ing kayang katapatan karas niyang kabengyan. Ding banal lumabong la, kalupaning palmera, lumabong la kawangis ding dutong nga sedro ning Lebano. May ngari la karin dutong amitanam, kintuk na nga ning Ginoo, king templo ning Diyos, dagol la at lumabong. Ang giyang matwanala, mamungala pa, manatili lang mabye at sagiwa. Iti akikilala na ing Diyos, makatuliran niya, ya ingkakong talapaglualo at kakulangan. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Inya manatili tamong masikan alub. Balo tamo king kabang manok nangan tamo kaniting katawan. Makarayo tamo king tuknanga ning Ginoo. Huling mabibiyet tamo king pamanalig king Diyos. Karing mayayakit. Masikan tamulub. Burita na yung lakwan ing katawan. Ban manuknangan kambening Ginoo. May gitking sabla, ing katamong parasan, iya ing maging kalugod-lugod tamo keyo. Maging king tuknangan keti,
o karinman. Huling maraptamungan king piyukumaning ng Kristo, bantanggap king mayap o marawak apangayin tuluraning depat tamo. Inyang mabibiyet tamo, ketiking hiyato. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing bini yay ngamano ning Ginoo, ing sasalbag yay Kristo, ninumang manakit keya, mikabiyayang alananga. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na pa king kekaldan. Ing kayarianan ng Diyos apakiwang isme king meto nga sasalbag bini king kayang asikan. Kaibat ng sinalbag susundo ng daraptan ing sadya ng gagawan aldo-aldo sibot at lumabong ing bini na kamalayan nung makanano. Inggabon niyang balang pasibot at babiyabunga king tanaman. Muna luntoya ing bulong, kaybat ing buko, kaybat ing pami, kalaman ning bunga na. Potang ing bunga matuana, palutaning agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol. Kaysano ya pamalyaring pakiwang ising kayarianan ng Diyos, nga napang kinutang Jesus, nanong talimhaga ing gamitan tamo batayang ay larawan, kawang isnening metong abutol mustasa, ing peka malating dili karing sablang bini, akinuwanan ning metong tao, at tenam na iti, at tinubo. Dapot kabut mitanam ya iti, at tinubo, maging pe kamaragulyang dili karing sablang gule, mi kasangayang mga ragul, ulinanita, makapanyalela ring ayop karing sangara. Menaralye Jesus, karing tao king kapamilatanda ding dakalatalimhaga, kawang isdareti, agpangking abot dang intindyan. Eya menaral karela a emo sana ginamit talimhaga, dapot ning alaning kayabe, nonemo ring kayang alagad, pepalino nala karela, ring kabalduganda, ring talimhaga. Pakamalang kong kapatad, ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Papurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayo man. At yuta na king kalabing meto nga Domingo ning karaniwan na panahon. Ating ebanghelyo po ngeni metong yang talimhaga. It is a parable. At wala pong parables.
about the kingdom of God. Nyangening pigunaman tamo ing kayariana ning Diyos. Mumuna nanuya po yung parable. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Isang makalupang kwento, pero mayroong makalangit na kahulugan. Kayarianan ng Diyos, lerawane king kapamilatan daring adwang talimhaga, ing kayarianan ng Diyos, yapining kayarian, anong nuya mag-ari ing Diyos. Ing kayarianan ng Diyos, yapin nung nuka rin matutupad, ing kaburiyana ng hapong Ginoo. Yapin po king mumunang pamamasangini, ing Diyos may gumpisaya king malating bansa, yapin ing Israel. May kipagtipanan niya kayo, you shall be my people, and I will be your God. Oneng pota pong tutupad ing Israel king tipanan king covenant. May paparusan niya. Niya sasakupan de ring miyalu, siya kupan de po ring miyaluang mansa ing Israel. The Assyrians, the Babylonians, migkasakit lo. Pero in bumunang pamamasa nga na, ing Diyos, mitalakad yang bayong balayan. In kayang balayan, may bumpisaya keng malati at dagulyo. In kayang balayan. At in second reading po, yapin is St. Paul, susundunin kayang pamagmisyon para king kayarianan ng banwa, kayarianan ng Diyos. Dapat, deni pong dakalataw nga kakasabi na, era atanggap ing kayarianan ng Diyos, ating resistance. Inyapin po dakal in kasakitan adelanana. Inyapin nga na ing importante, sige, mabibiyata mo keng kasalpantayanan, dapat dakaling kasakitan, ing importante iyapin, ing maging kalugod-lugod tamo king Diyos. Sumangid na ning dakal, larening sa salangsang. O yan po, ing importante nga na kining second reading, nga na in kakatamong parasan niya in maging kalugod-lugod tamo king Diyos. Uling misanaldo, maraptamo king piukumana ning Diyos. Atin pong judgment day at kanita ablasan na nakatamo ning Diyos. At king ebanghelyo po ngeni abinasako ilapin ting adwang talimhaga. Agricultural experiences, sinalbagyang bini, at balotamo po ing sinalbag bini yapin ng Diyos. Ing bini, mangalati mo po ing binine, at kaibat na nitan yang meragol nakamalayan ning ortelanong sinalbag, nakamalayan. Kaibat na nitan yang meragol pinupulda. O itong mumuna, ing kadwa yapining mustard seed, pe kamalating diling bini, pero potang dagulya, pe kamaragulyang dili karing gule, nung nukarin ding ayop, manyalela, manok nangala. So, ing pisasabyan po kaya yapining Santa Iglesia, the church is the kingdom of God. The church was founded by Jesus. In kayarianan ng Diyos at yung Santa Iglesia, in Santa Iglesia, may gumpisaya keng malati, may gumpisaya keng ditak, may gumpisaya kang Mama Mary, kaybat na nita, bait ni Kristo, kaybat ni Kristo, may naralya, may miliyang 12 disciples who became the 12 apostles. At nanong sinabi ng Jesus, inya pong bayoya mukyat king banwa, nga nakarening alagad na
ang maiging apostol, ume kayo mabilog ayato. Ume kayo mabilog ayato. Make them my disciples. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lawin nyo na po, ume kayo mabilog ayato nga nang Jesus karing alagad na, makanano lang munta mabilog ayato. Ala pa man aeroplano kanita. Ali po, ume kayo mabilog ayato, gawan yung alagad ko ding sablang tao. O yan yung kayarianan ng Diyos, megumpisayap mo keng ditak, keng malati, kaibat may kalat siya mabilog ayato, may kalat siya in kayarianan ng Diyos, uling biya sa laring obispo, uling biya sa laring pari, alipo, o itang dapat na ning apong Ginoo. I-attribute tamo po yung gana-gana king pangatalakad na ning Santa Iglesia king apong Ginoo nung darakalaman ding Katoliko mabilog ayato, it is the work of the Holy Spirit. Nyangeni nano pong aral pang akwata mo king Ebanghelyo. Number 1, ing kayarianan ng Diyos, king kapamilatan da po rin ing adwang talimhaga, the two parables indicate that we must be patient. Daragulya ing kayarianan ng Diyos, bagya-bagya, tunggal ditak. Nga napunitang dimdam ko, Father, o ba't nung ating Diyos, nung ating kayarianan ng Diyos, bakit dakalang magkakasakit at tao? Bakit ang gangeni ating kaguluan, ating gera? Bakit dakalan taong mikakasundo? Bakit dakala ring daranok, lalong-lalo na king kakatamong bansa? Where is God? Is God dead? Ngarang makanyan. No kaninya nga pong Ginoo. Nyapin po yung pakibat at yung Ebanghelyo ngeni. In the kingdom of God, it grows and it increases secretly and quietly. There is no instant growth in the kingdom of God. Bagya-bagya po kalupa na ning bini. May nakit na kong binite na may biglaing tinagulma kanyan. Ali po, ing bini tunggal ditak kalupayo kayong pengari. Makananuyo pong peparagul de ang anak yu. Potang daragula rin anak yu, biglayang meraguling anak yu. Ali po tunggal ditak. Imperceptible. Mo balo nung makanano yung daragul. Kalupadaring tanaman makanyan po. Kalupadaring anak yu. Tamo balo, makanano lang may ragul. Makanyanya mo nanan po yung the kingdom of God. Kailangan there is that need for patience and perseverance, maging mapibabata, sumagid na ning dakalakasakitan king biye, ing kayarianan ng Diyos. The kingdom of God grows quietly, secretly, but it is irresistible. Tayo po alabanan ing kayarianan ng Diyos. At yuki nga pong Ginoo, it will certainly grow, dagul at dagulya ing kayariana ng Diyos. Pero tayo po apapansinan. Ing misan nga kung pinpo karing barangay, potang magmisa ko karing barangay,
Ginuko nga ako, may gitna keng 5 banwa keni, o ba't ikayo mong ikayong sisimbay ko at adarakal? Neng misan po kukutang ko itan O ba't ilang ila rin sisimba? Siguro ikayong ikayo. Po? Metong ya po ka rin nga pansingan mita, pero inga pong kikimot siya pamurin. Kikimot siya pamurin. Tamo po balo. Anyay kayo po, milapit kayo kinapong Ginoo. It is not because of our bishops. It is not because of us priests. It is because of the grace of God. Nang misan milalako kami kapibapatan, bakit kaya ditak lang sisimba? Potagalang at yung diferensya kaya kami ang ako. Yan po, potatyo kaya kami pari. Inyapin ditak lang sisimba. Ditak la pamurin. Sabi ko po kaya kayo, deng sisimba ka rin Katoliko, 10 to 15% lamo deng sisimba. Where are the 85% Catholics? Po? But, ingatwa tamong aral king Ebanghelyo, these 2 parables reject despair and discouragement. Worry. Do not be afraid. For 365 times in the Bible, God said, do not worry. Do not be afraid. Akong bala, datang at datanging panahon. Ay tapon these parables reject despair, discouragement, worry, basta't isundo tamo, mga dita mo. Ing Diyos siya po ing bala, uling misyonan ing apong Ginoy ni. Ikaming pari, instrumento kami mo po. Pero ing talagang magobra, iyapin ing apong Ginoo. Yes, the kingdom of God, it will surely grow quietly and secretly. Pero iti, irresistible ya po. Eme alabanan, eme a control, in Diyos siya pong bala. We have to hope for the best. Because God is more powerful than all the sufferings and problems that we experience and we encounter every day. Remember, God is more powerful than all the problems we have. Cling to God. Magtiwala tamo, lumapit tamo kin Diyos. Uling king Ebanghelyong binasa ko, sigurado yan in kayariyan ng Diyos. Ikayo pong tatang ngayon pagselebran tamo yung Father's Day, igpa tatang sana maging kalupan na ng Diyos, maging mapibabata muna naman. Deng misisyo, mapibabatala muna naman. Miyaduangan gamat nung makananutang magobra, tatang ampong ima, ban kanita king kapamilatan yu, laluya pang dagul ing kayariana ning Diyos. Kete king yato. Amen. Ipasiyag tamo po ngeni ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, Kin Diyos, pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukuluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, bat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiyem pon mga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasubliramyeding mete, at king biye alananga. Amen. Ing bining malati, mangailangan niyang panawon, ban maging metong at hanaman, ing ginuying babiye king upayang dagol, manalangin tam king Diyos at nga tamong sumabi, Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Baning malating lipato ning kasalpantayanan na mabye, pakaring puso, ding dakala ginulot king pisamban, eyamatda nune dagulyang pasibayo, anting metong ayaping milalablab, amantabe karela, painturo king Diyos at karing kapatadda, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Baning matutod ng bini ning kapayapan, migising ang pasibayo, anting metong asigasig, at magkapilit, makipagsalita, at makaintindi kalam. Baning kaya katangyato, akit ng miwakasan ng gera at patayan, ding mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Banding kaya katang pipag-aralan, itanamda karing puso ring kayanakan, ing binining kasalpantayanan, makabuklat apalad at susuyong lugod, ating Ginoo panwanano mumugit, king edukasyon, at sasaw kaya kaniting maragul ay obra, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Banding misyonero, manatili rin sa salbag ing bini ning mayap ng balita ning Ginoo, king maralas alang masabal at makasalungat ayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Banding taong kesya ng Espiritu ng Diyos, ela masisiralog, king pamanyalbagda, king binining katuliran, busal ding balayan at bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Banding bini ning pamirakayanan at pamisan metong, manatili lang susulong karing kaya katang komunidad Kristiyana, hanggang maging metong lamo puso at kaisipan king Ginoo, at itipon karela king kayang dulang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. Ngani po adwan tamo ing sarilitang kapagsan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang na sa ing kayarian mo. O Ginoo, maging mapibabata ka kaya kami. Dinan mong oras dagol at miras banwa, ring bining silbag na karing pusumi, ning kekanganak, king kapamilatan na mo rin, Kristong ginumi. Amen. Amen. Ingkamat ni daralami, ay iningkekeng sarili, baboring altar ninggemi, papanalan mo sa dwani, walang palina, pangisnawami, walang isipan at daptan, walang kaburyan at kapagnasan, walang lugod at pakamay.
Walang lugod at pakaman, ginggamat mi daralami, aining kekeng sarili, maboring altar ning biyemi, pabanalan mo sa agwani, palak pinape maliyang pangmi, bating gabon at pawas ni, rawan mo lang aining anak mo, at pagkabyenaning tao, kinggamat ni daralami, aining kekeng sarili, paboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa agwani. Manalangin tamo kapatad maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya saning ginuiting daon karenggamat mo, king ikapuri at ikaligay ng king lagyo, king kakatam kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kaniting tinape at alak, pagkaluban mo keng pamangan ning katawan at kaladwa, ibayo na sana niting banal na Eucharistia, ing kakaming sikanan, at layon iyatad ing katimawan ding kaisipan mit katawan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimuri, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. di karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. At yuke kayong kaming pangatyug, pangimut at pangataw. King pamibiyebiyem aldoldo, daranasan mi ing kang lugod. King lugod mong tenam, king metoyatu, binyanin ing kang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiya garantiya, king akayabya mo kami, king siping mo kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kakang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan,
at daya ning ginuming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, ami dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at dalananggang tipan, ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo, daraon miyak ya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang misulusulo kaniting katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, Ipasiano ing Obispo Emeritumi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayana ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang miyang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, ading sablang banal, at inupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, Amen,
Abe-abe, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming may kabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kekaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Pakita mo pong ining kapayapan king metong at metong kaya katamo. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you.
kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako, ing kasalanan ning yato. Ibe mo ke kami ing kapayapaan. Ibe mo ing kapayapaan. Oning ginutang Yeso Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat kagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, matupad sa king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan, ay pawagana niting banal na Eucharistia, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Luklo kayo po sagli para karening announcement. Mumuna pong dili at intamong second collection para king Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Youth. Then pong kaya kayong donasyon, Miyabiela po kare para king programa na ng CBCP para kareng kabataan ding kakatamong kayanakan. Kadua po, publication of presbyteral ordination bands at intamo pong long may ordina na pari kanyan keng daratang bulan ng July. Munang dili, Reverend Red Hikban Haldo keng July 15, Monday at 9 a.m. May ordina niya po king Virgen de los Remedios Paris, Dila, Santa Rita, Pampanga. Ing kadua po, iapin ni Reverend Joel Laksina Mutok, mayor din niyang pari keng July 18, 2024, Thursday, 9 a.m. Maganap po iting ordinasyon king Nuestra Señora de la Divina Pastora Paris, king Balukok, Apalit, Pampanga. Ating katlo po yapin ni Reverend John Paul Cristobal Morales, maganap po keng July 25, 2024, Thursday, 9 a.m., King St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. That through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. And anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the archbishop. Katlo po, Opus Dei, solemn Eucharistic concelebration on the feast of Saint Jose Maria Escriba, founder of Opus Dei, on Wednesday, June 26, 2024, at 5:30 p.m. at Holy Rosary Parish. The main celebrant, yapin po in kakatamong Most Reverend Pasiano B. Aniceto, Archbishop Emeritus of the Archdiocese of San Fernando. At kapat, confessions at HRP every Saturday at 5 p.m. up to 5:30 p.m. At kaibat po, iapining fundraising sale at the patio. So kaya kayongan po, dakala salamat, king kaya kayong suporta, lalong-lalo na po keng Pisamban Maragul. May bless no po, dening side altars tamo, ing altar na retablo ng Apo Mama Kalulu, ang po ba ing retablo at altar ng San Jose. Kaibat po ing sakristya, anyapin keni na kemanibatan, uling mayari niya po yung sakristi. May bless niya muna po. At keng daratang December 7, General Blessing and Dedication of Pisamban Maragul. Kasalukuyan po, alilantaya bubong ing Pisamban Maragul. Deni pong steel trusses na may ngalawang nala at may nanala. Kailangan palitan tamongan po ni. So, ing steel trusses palitan, ang po pa po ing eganaganang yero. Nya, ditak pong pasensya. Maging matyaga, uling maluwat po yan. Kalupananing bini, tunggal ditak, daragulya, tunggal ditak, ayayari tayong Pisamban. At deni pong posti makanya lalunto. At yun no puken, ren gagawang posti papunta no puken. O yan po yung carbon fiber.
binalot talang carbon fiber, deni pong posti. 100 times siya katibe kesa king samiento in carbon fiber. Kaibat po in kisami itang Chapel of Devotion, uling ako po makapunta kini para mapis king Birhen, may ka Chapel of Devotion tamo ka rin tulid na po ning baptistry nga kuwari. So, kay bating baptistry, pagawayan na naman ang papapuring confessional boxes. Then, stained glasses, palinis tala muna naman. So, dakal pa pong obra, sana before December 7, kailangan apayari tayo po in Pisamban tamo, Pisamban Maragol. At ang timurin, sana atin pong mag-volunteer, maglinis. Kanyang apong ginoy at kaya kayo yamo na naman. Ala pa pong mag-volunteer, maglinis. Gusto nga lang maglinis, kami ng pari, kami ng maglinis. Amen. Kami po gawang ko ito. Nung iya po nga bumiglinis siya king sapa, miglinis siya ka rin king cemetery pati rin pari. Sana po itamo mo na naman. Linisan tayo, pagawa tayo, pasalese tayo, tayo po papaboren ing Pisamban Maragol. Kaya kayo man po, dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo at keka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya ingig pa inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat king Diyos. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. O Tata, o Windu, salamat king lugod kung tutu, kuwa kaliwan, inglingap mo, makatatag nangan keniking puso ko. Agyang madalas tamong mipagtampo,
Agyange ku sa sambitan, ing lugut ko ke katuneya o tata, ing sablang pagalmu at sakripisyo, alang katumbas ing hanggang bibye mo. Agyang pagkakaluluta mo, ikaing inspirasyon ko aniya, lalaban ko kingbe, hinggang tiro mo, may munga ka na ko. Oh tata, salamat to windu, kingalang sawang masapal mo ka na ko. Oh tata, salamat kung tutu, pekiyak juan meng taguyot imbieta mo. Maswelo ka kaluguran, lungatin ka pang tatang, apag silbian, luluguran, pagmalasakitan, kapang mabibiya pa, pagkaluguran niya. Masakiting ala na kaping matuwa, magsisika od emugewa kanita, ala na ka mo nga gawa nun inganakan mo niya, anya ipye mo na kabang mabiya pa. Oh tata, salamat o windu, kingalang sawang masapal mo ka na ko. Oh tata, salamat kung tutu, pekiyagwan meng taguyod,